Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Uri woteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, kaza kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 18 z'ukwa 11. Umunyamabanga wa leta ushinzwe umutekano mu Bwongereza Dan Jarvis yatanze impuruza ko guverinoma itazihanganira amagerageza ahishe cyangwa yeruye y'Ubushinwa mu kwivanga mu bibazo by'Ubwongereza. Ni nyuma yo ku rwego rw'ubutasi ruburiye abadepite ko bashobora kunekwa n'Ubushinwa. Turajya muri Brazil ahari kubera inama ya 30 mpuzamahanga ku ihindagurika ry'ikirere. Uburundi kimwe mu bihugu bigirwaho ingaruka n'izi ngorane buriyo bufite ubuhe butumwa? Cyane nyene ibimenyetso byinshi byerekana ko Uburundi buri mu bihugu bigeramiwe n'iryo hindagurika ry'ibihe, kandi bukaba bukeneye nabwo gushigikirwa mu bijanye n'iryo hindagurika ry'ibihe. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yashimye umushinga w'icyemezo cy'akanama k'umutekano ka Loni gishyigikira icyiciro cya kabiri cy'umugambi w'amahoro wa Perezida Trump i Gaza. Dufite n'urunana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri. Ikaze ku makuru arambuye duhera hano mu Bwongereza, aho umunyamabanga wa leta ushinzwe umutekano Dan Jarvis yatanze impuruza ko guverinoma itazihanganira amagerageza ahishe cyangwa yeruye y'Ubushinwa mu kwivanga mu bibazo by'Ubwongereza. Yabitangaje nyuma y'uko urwego rw'ubutasi MI5 ruburiye abadepite rubabwira ko bugarijwe n'inkeke zikomeye zo kunekwa na leta y'Ubushinwa. Inkuru yo ku rubuga rwa BBC murayumva mu ijwi rya Judas Ihundimpundu. Urwandiko rw'igisata cy'Ubwongereza kijejwe guhangana n'ibikorwa by'isuma ry'urusaku MI5 rugaragaza konte zibiri z'urubuga rwa LinkedIn ruvuga ko ziriko zikoreshwa mu izina ry'ubushikiranganje bw'umutekano bw'Ubushinwa. MI5 yemeza ko bakora nk'abariko barondera abakozi b'abasivile, bakibanda hanini ku bantu bakorera mu bijanye na politike imbere mu Bwongereza mu ntumbero yo kubarondera ko amakuru y'ibanga. Mu ikete yandikiye abashingamateka, Lindsay arongoye inama nshingamateka yavuze ko abo bantu bafitaniye isano na leta y'Ubushinwa baguma bagerageza atampuwe kwivanga mu kuntu inama nshingamateka ikora mu ntumbero yo kugira uruhara mu bikorwa vyayo. Ashimangira kwigendereza ry'Ubushinwa ririko rikoresha amayeri yose ashoboka kugira ryegereze abantu mu Bwongereza, rigashaka kwegeranya amakuru no gutegura akarere ku gihe kirekire rikoresheje imigwi y'abaranzi, imigwi ikora ibijanye no kurondera abakozi hamwe n'iy'abahinga bigenga. Ibindi bigize iryo suma ry'urusaku risigurwa mu rwandiko rwa MI5 harimo ingendo zo kuja mu Bushinwa aho umuntu arihirwa amafaranga yose no gutanga amafaranga kugira baronke amakuru canke bagakoresha uburyo bwa cryptomone. Abatumberewe n'iryo suma ry'urusaku harimo abakozi b'inama nshingamateka, abahinga mu by'ubutunzi, incabwenge, abahinga mu bijanye na politike y'ibihugu n'abakorana na leta harimo abashingamateka. Minisitiri wa Polonye w'intebe Donald Tusk yavuze ko abakekwa babiri batahuwe mu iperereza ryo kumenya icyateye ibintu biturika ku nzira ya gari ya moshi ijya muri Ukraine. Bwana Tusk yavuze ko bombi ari abaturage ba Ukraine bamaze igihe kirekire bakorana n'urwego rw'ubutasi rw'Uburusiya. Yongeyeho ko amazina yabo atari bushyirwe ahagaragara mu gihe hagikorwa irindi perereza. Igice cy'inzira ya gari ya moshi cyatahuwe cyononekaye mu mpera z'icyumweru gishize ahantu hakoreshwa mu kugemura inkunga ya gisirikare muri Ukraine. Tujye mu Burundi ariko duciye muri Brazil ahari kubera inama mpuzamahanga ku ihindagurika ry'ikirere. Ni inama ya 30 izwi nka COP30. Uburundi buri mu bigirwaho ingaruka zikomeye n'iryo hindagurika, nko mu kwibasirwa n'imyuzure ihora iterwa n'ikiyaga cya Tanganyika. Intumwa zabwo ziri muri iyi nama ibera mu mujyi wa Belém zivuga ko iki gihugu gikeneye gufashwa mu guhangana n'izi ngaruka. Umwe mu bahagarariye Burundi ni Augustin Ngezirabona, umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe iteganyagihe i Burundi
ijebu mu mpine. Mu kanya gashize yavuganye na mugenzi wanjye Prime Ndikumagenge abanza kumubaza icyo Burundi bwatangaje muri iyi nama. bwagiye bujanye nyene ibimenyetso byinshi vyerekana ko Uburundi buri mu bihugu bigeramiwe n'iryo hindagurika ry'ibihe, kandi bukaba bukeneye nabwo gushigikirwa kumviriza mu bijanye n'iryo hindagurika ry'ibihe. Bimwe muri ibyo bimenyetso ni nk'ibihe nyakubahwa? Hariho imvura y'isegenya igwa ivanze n'ibihuhusi, igaheza igasitagura amazu, igatwara imirima, ibitungwa, amazu byose bikononekara. Eka mbere hariho n'abantu bamwe bamwe bashobora kuhasiga ubuzima. Ivyo rero sinovuga mbere ko ari ibimenyetso, ni ivyemezo vy'uko ihindagurika ry'ibihe mu Burundi ryataragaseshwa rumuri ko ibica bigacika. Hari ikigeranyo c'uburyo mukeneye musa muti dukeneye uburyo bungana gutya kugira ngo dushobore kuvyifatamwo? Ego, nk'uko bisanzwe bikorwa no mu bindi bihugu byose vyasinye ico bise Accord de Paris, hariho icegeranyo ibihugu byose bitegerezwa kugira, mu gifaransa citwa contribution déterminée au niveau national. Ubu kaba tugeze ku miganizo ya gatatu. Ico cegeranyo rero twaragihejeje, twaragishikirije no muri iyo nama nkuru, aho tuvuga ingene ihindagurika ry'ibihe bimeze mu gihugu cy'u Burundi, ivyo rimaze konona, tugaca twerekana imigambi igihugu categekanije kugira ngo gishobore kurwanya iryo hindagurika ry'ibihe. Hanyuma ivyo vyose muri ico cegeranyo ucakiriye ukagisoma neza, birimwo vyose n'uburyo nyene butegekanijwe. Nabaza yuko nk'ubo bumvagira ati Burundi burakeneye miliyoni zingana gutya z'amadolari canke amafaranga angana gutya muri ico cegeranyo mwateguye. Ibiharuro birimwo, ariko twebwe kubera ubu hari ivyo twise novuga mu gifaransa négociation commune de l'Afrique, twese tubikorera hamwe. Hariho amafaranga yemewe, bayemerera hamwe, bigaheza ibihugu bigaca bija hamwe ingene bishobora kugabura iryo bahasha babemeye. N'amabiliyoni menshi, mengo ni ashika kuri 3 niko bavyita mu rurimi rw'igifaransa. Ubu rero nivyo bariko barasaba. Uburundi rero bukaba nabwo buzobironkamwo uruhara mu gihe ayo mahera bayatanze. Ubu rero ni ukubarira ko ibiganiro bitarahera, bikibandanya. Turi hagati na hagati, ngira ngo bizohera itariki 22 z'uku kwezi kwa Munyonyi. Ariko n'ibihugu birafise ivyo vyiyemeje gukora kugira ngo bigabanye nk'ivyuka vyonona ikirere, kandi ibihugu vyinshi ngo bisa n'ibiri nyuma ku migambi vyari vyariyemeje gukora kugira ngo navyo bifashe kugabanura ibintu bihumanya ikirere. Uburundi kuri imigambi bwari bwariyemeje bugeze hehe? Musanzwe muzi ko twebwe atavyuka turungika mu karere vyonona igisenge, baharuye Afrika yose ni 4 kw'ijana, murumva ko ari bike. Ariko ivyononekara vyononekara mu bihugu biri mu nzira y'amajambere, na cane cane ibihugu vyo muri Afrika. Perezida Trump ari bwakire umutegetsi wa Arabia Saudite, igikomangoma Mohammed bin Salman muri perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izwi nka White House mu kanya kari imbere. Ni ikimenyetso gitomoye kurusha ibindi cyo kubaka imigenderanire kuva urwego rw'ubutasi rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwakwemeza ko iki gikomangoma cyatanze amabwiriza yo kwica no gutemagura umurambo w'umunyamakuru Jamal Khashoggi muri 2018. Bin Salman uhakana ko atarazi ubwicanyi bwabaye mbere yuko abimenyekana, yizera kugira ko amasezerano y'ubucuruzi n'igisirikare i Washington. Umugambi wa Trump ariko wo kumwemeza kugarura imigenderanire na Isiraheli wo usa n'udatanga icyizere. Abarokotse ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byakozwe na Jeffrey Epstein bahuye n'abanyapolitiki hanze y'inteko ishinga amategeko mbere y'itorwa ry'umushinga wo gutangaza inyandiko zikubiyemo amakuru arebana n'uyu mugabo wapfuye yarahamijwe ibyaha by'ihohoterwa aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umudepitekazi wo mu ishyaka ry'abarepublican Marjorie Taylor Greene umaze igihe yotsa igitutu cyo gusaba ishyirwa hanze ry'izi nyandiko yavuze ko abarokotse ibi bikorwa by'ihohoterwa batazarambirwa. Inteko ishinga amategeko byizewe ko iri butore yemeza ko zishyirwa hanze. Ibintu byakotse igitutu Minisiteri y'Ubucamanza kugira ngo itangaze ibimenyetso byakusanyijwe mu gihe cy'iperereza kuri Epstein. Iyi ni BBC Gahuza Miryango urumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri Kisoro no kuri BBC Gahuza @com. Mu kanya turakomeza saa moya zirabura 21.
ibiganiro bya BBC gahuzamiryango mukunda nk'amakuru imvo n'imvano urunana ikiganiro cy'abagore cyangwa baza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Minisitiri w'intebe wa Israel yashimye umushinga w'icyemezo cy'akanama k'umutekano ka Loni gishingikira icyiciro cya kabiri cy'umugambi w'amahoro wa Perezida Donald Trump i Gaza. Benjamin Netanyahu yavuze ko uyu mugambi uzazana amahoro n'iterambere i Gaza kubera ko ngo utsindagira mu kwambura intwaro kuzuye abarwanyi. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Palestine nayo yakeje uyu mugambi, ariko Hamas yawamaganiye kure. Uyu mutwe w'abarwanyi wavuze ko utazashyira intwaro hasi hatabayeho leta ya Palestine, unatsindagira ko intambara yawo na Israel ifite ishingiro. Inkuru ya Yolande Neri uri Yerusalemu, murayumva mu ijwi rya Prime Ndeko Magenge. Iyo ngingo nshashe y'urwego rwawo ni rujeje umutekano ishigikira ko gahengwe ko guhagarika intambara kadafashe cyane inyuma y'imyaka 2 y'intambara. Mu gihe integuro y'amahoro ya Trump ivuga yuko Hamas yakwa ibigwanisho, ikibazo gikomeye no kumenya ingene ivyo bizokorwa. Iyo ngingo y'urwego rwawo ni rujejwe umutekano isaba inteko mpuzamakungu zo gushigikira ko gahengwe gukoresha ingingo zose zikenewe kugira ngo umugambi wo kuvana ibigwanisho mu gace ka Gaza uranguke, ururimi rwa diplomasi rushaka kuvuga inguvu za gisirikare. Itangazo ryashizwe ahabona na Hamas risubira kwibutsa yuko itazoheba ibigwanisho hatabonetse igihugu cigenga ca Palestina, ikavuga ko kurwanya Israel ari ukwigwana ko kumvikana. Ivyo bishobora gutuma uwo muhari witwaje ibigwanisho udahuza n'izo nteko mpuzamakungu. Uhagarariye Israel muri ONU yashimitse ku kamaro ko kwaka ibigwanisho, avuga ko igihugu ciwe kitazohagarika canke ngo kirera amaboko gushika Hamas itakigaramiye Israel. Umugore wa Dr. Kizza Besigye, umunyapolitiki utavuga rumwe na leta muri Uganda ufunzwe, yabwiye BBC ko umugabo we afungiwe mu kato kandi ko afashwe nabi kuva yatabwa muri yombi. Winnie Byanyima yanavuze ku magorwa y'umuryango we aterwa no kutabona umugabo we, akanashinja Perezida Yoweri Museveni ko ari gutegura umuhungu we kuzamusimbura ku butegetsi. Yahishuye ko umugabo we Dr. Besigye ushinjwa ibyaha by'ubugambanyi yafunzwe azira kunenga umugambi wo gukurikiza Perezida Museveni ku butegetsi. Ibibazo byibasiye ikigo gitanga serivisi za internet Cloudflare byatumye imbuga nyinshi ku isi zigirwaho ingaruka zo kudakora neza, zirimo n'urubuga nkoranyambaga rwa Twitter uburuzwi nka X. Abantu babarirwa mu bihumbi barukoresha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi ku isi bagaragaje ibibazo kuri uru rubuga rukoreraniraho imbaga y'abantu. Izindi mbuga za internet nazo zagize ibibazo bishingiye kuri iri fungwa rya internet. Cloudflare yavuze ko izi ibi bibazo kandi ko ngo iri gukora iperereza. Saa 12 zirenze iminota 43 mu Rwanda no mu Burundi, ni saa 10:43 i London mu Bwongereza, n'umwanya w'ikinamico urunana. Mukobwa Jean na Stefano bahangayikishijwe nuko Pascal yamenye ibyabo. Karemera ngo ibibazo bimaze kumurenga. N'urunana. Ariko nta mahoro Karemi. Ese burya wandebaga mugi? Bwakeye Karemi. Yewe nakurebaga rwose. Ujimije icyuma, mbona ucuritse umutwe utangira kuzamura intoki nka kumwe kw'abayobora indirimbo muri korali babigenza. Mugi, ubundi ushaka gukira indwara rwose urayirata, ntacyo naguhisha, ukunde ubukunguko. Ibibazo byandenze. Warwaye se? Yewe sindwaye ndarwaje. Umwana yarwaye se cyangwa n'umudamu? Honorine urwaye, ariko ibibazo mfite byo ni byinshi cyane pe. Yo, uburwayi bwa Honorine rero ni kimwe mu byinshi byantesheje umutwe. None se uretse uburwayi bw'umugore wambwiye, ibindi bibazo bikomeye bizatuma umutwe n'ibiki koko Karemi? Mugi, ubu rwose mfite amadeni menshi cyane pe. Menshi cyane ku buryo nibaza aho nzahera nyishyura simpabone. Icyo ugomba gukora ni ukwegera buyafitiye ukababwira uburyo kuyishyura bikugoye cyane. Ariko ukabizeza ko uzagenda ubishyura buke buke uko ushobojwe. Uburwayi bw'umugore
ko nabwo se bucanye maremare mu gihe ibaze ko kuva ubukwe bwarangira atarongera rwose kugira ubuzima bwiza ahora asaba yangwa ariko kandi nta n'icyo atamiye. mwavuye kwa muganga se mugi ubwo wajya ugabanya kwirundurira mu gakiza koko ubwo niwumva ko abari abanyamashyari koko bamukozeho iki mu izina rya Yesu rifite ubutware n'ubushobozi ntacyo abanyamashyari babasha gutwara umuntu w'Imana. wowe jyana umugore wawe kwa muganga kandi usenge wizeye humura azakira. kwa muganga rwose sinakwirirwa mpamujyana mugi kubera iki se kuko icyo wenda kizi nta kindi ngo arazira abanyamashyari iwabo ariko none se imiti baturangiye yarayinyoye ariko rwose nta kintu byamaze. iyo miti yanyoye niba atari kwa muganga bayimuhaye mumenye ko muri mu buyobe bukomeye Kareme wumvise ko ibintu byose batubwiye twabikoze ntibigire icyo bitangara. yego mama waramutseho. waramutseho mwana wa erega ntabwo ari nyoko ni jyewe. ubu se nimwaramutseho ko ari muri aho papa? ntabwo ubeshya rwose ni muri aho hari haciye iminsi tutavugana. wowe se ko wanyanze utajya umpamagara nzajya nivuganira na mama wenyine niwe unyitaho. none se ugira ngo twe ntituba tugutekereza mwana wa nubwo nta telefone ariko burya iyo wavuganye na mama wawe amakuru yose arayama. none se urinda kumubaza amakuru yanjye kubera iki? wajya unyihamagarira wowe nimero zanjye ntuzifite? none se ugira ngo mbafitemo amafaranga? nawe wabishatse ntiwabura ijana ryo gushyiramo ngo umvugishe ahubwo twavuga ko agacupa kakuryohera kurusha gushyira amafaranga muri telefone ngo umpamagare. ako kanyago wikavuga mwana wanjye uzi icyaka ndamukanye keretse ngize amahirwe nkabona naho nasogongera. oya nturinde kujya gusogongera rwose ndaje mu kanya nkugurire kamwe ko gutsirika icyaka. ntiwumva arata kwibyara ko gutera ababyeyi neza. urakoze mwana wanjye. gusa wihangane ntubyukire mu kabari papa ujye mu mirimo bisanzwe agacupa ntaho kajya uze kukanywa nimugoroba. umura nanjye sindingarisi yo kubyukira mu kabari ubu ngiye kujya mu murima ndaza kugasoma mvuyeyo ahubwo se nangaye ngo numva ko nza kunywa kari. reka ibyo tubireke unyibwirira igitumye umpamagara dore ntibisanzwe agacupa kurasoma ko mbasha kukubonera nyine. nuko mwana wanjye rwose akuma kose ndagashimira naho kuguhamagara rero nagira ngo nkubwire ko nishimye rwose. washimishijwe n'iki se? ni ukuri rero rwose mwana wanjye narakurakariye nzi ko wageze ukishingira utatweretse ibirori nk'ababyeyi ariko amakuru nyoko yarayampaye rwose yanejeje pe. yakubwiye ngo iki? yo ko nanezerewe cyane se mwana wanjye rwose komereza aho ngaho kandi byadushimishije rwose twebwe na nyoko na barumuna bawe bose twiteguye kwakirana urugwiro uwo mukwe wacu. wahagaze aho nkakuvugisha mukobwa sha kandi nkubajije ntese uracyankeneye nzi umbwira ukambwira ngo hoya nyine ndashaka kuguma aho ngaho tukaganira bisa nkaho buri wese yibereye mu bye. nifitiye imbaraga nke ntabwo nabona umwuka wo kuvuga nk'utanga amatangazo. niba utijya hino nge ndaza tuganire n'ubundi ntacyo tugihisha. ariko ibintu urimo gukora ntabwo ari byiza mukobwa sha iri ni ibanga ryacu ntabwo rwose ukwiriye kugenda ubyasasa. byasasa se nabibwiye nde? wabibwiye Pascal umugabo wawe ejo twarahuye aransomera mboraho ndeba. ye yaragusomeye azi ibyo avuga se cyangwa ari ugukekeranya? byose arabifite ku murongo kuko yarambwiye ngo agiye kumbwira ngo inkuru ngo y'umugabo ngo wari ufite umugore ngo noneho ngo uwo mugore ngo akajya amuca inyuma ngo kuri bosi we. ngo amuca inyuma kuri bosi we? ko byose yabivuye muzi nta na kimwe aciye ku ruhande. akambwira ukuntu ngo uwo mugore ngo n'uwo mugabo ngo bisigazaga ku kazi ngo bakabeshya ngo basigaye basinya amadosiye. uzi ko umukubitwa n'inkuba ari twe yavugaga binyujije mu migani? nakubwiye ngo njye naketse ko ari wowe wabimubwiye. umuntu wambwiye akambwira ngo n'uwo mugore n'umugabo ngo bajyaga gusinyira amadosiye ngo mu kizu ngo kitaruzura neza. ariko ubwo ntiwasanga ari wowe wasenze ukabimubwira byose Stefa? ubwo yaba yarabwiwe n'icyo ahantu twasinyiraga amadosiye koko? ubu se urabona ngenda umwana usinda nkavuga amangambure. none se ko nanjye ejo bundi yahoze andirimbira indirimbo zimeze gutyo avuga ngo umugore yacinye umugabo we ngo aryama na bosi we none ngo uwo mugore atwite impanga ngo ntaza aho azazijyana? cyangwa muri iyo mirwano yanyu yaguteye umujinya byose urabivuga umwihenuraho umukobwa. ubwo se urumva ari ibintu nakinisha mvuga Stefa? ubu se gutsindwa n'agasani yabikuye he? kuko byose bifite ku murongo n'akadomo n'akitso.
nkubwiye ngo yabimenye gutya naba nkubeshye pe. ubu rero nabuze ncira nayumira ijoro ryose ryakeye ntatoya agatotsi. No mu kazi biragaragara ko udahari pe. Ye abakozi bose bari kubona ko nataye umutwe mu kogaja. nk'ibi kintu n'umwuka byara nk'uno rwose ko nta n'ikintu wanariye ubu uragarura iki koko? Kareme ntutuzi niyo unyuguze amazi ariko ubanza uhaguruka uva aha ngaha sibyo wicare hano ku ibaraza nguhe n'agakomo wese. oya byihorere rwose nta gikoma nshaka Kareme byihorere pe. ariko uzi n'ibindi nuri ibi ngiye kubivamo ngiye kuvuza. hari undi muvuzi se buriya bakurangiye uzi kuvura kurusha uriya abanyogokuru. oya ibyo bavuze bagakondo ngiye kubivamo nuri ngomba rwose kukujyana kwa muganga ukavurwa n'abaganga babyigiye. urashaka kunyara ku kigo nderabuzima bantera urushinge mite mfa Kareme urumva wampaza utakinkeneye. oya reka amagambo yewe reka amagambo byanze bikunze rwose ugomba kujya kwa muganga. ubu si byatumaze igihe umwe byatanze iki? none si byo kwisiganya ko kuri yakubwiye twarabyisize. utabyisiga se ubihindura umugongo byawe byabaye ibyatsi kibisi nuko aho nguko wavutse niko wavutse usa. nyine turabyisiga ko tubyisiga nabi Kareme mwese ko yatubwiye ko tugomba gufata uriya muti tukajya kogera mu masangano twarabikoze. ibyo bintu urumva wabishobora koko? ubu watinyuka ukajya ku gasozi ugakuramo imyenda ngo urimo koga imiti? si umuti se nyine kereka udashaka gukira Kareme gusa hagize ukagusanga koko. nyine tuzagenda ari nijoro abantu bamaze kuva mu nzira bageze mu rugo iwabo. njyewe ntabwo nzajya. none se ubwo nyine muri icyo gicuku nye nakwijyana Kareme. ejo kare mu gitondo ndagukaraga ibyo byatsi bikuzuye ku mubiri mbimareho. ujyane kwa muganga se? cyane bagusuzume bagupima ibizamini byose bamenye icyo urwaye. ntabwo twaguma muri ibi ngibi rwose ndakurahiye. ubukene bumeze nabi nta kintu urimo gukora hano na kimwe muri uru rugo ni ukurya ibyatsi gusa. twarangiwe na mukecuru kandi nawe atari n'umuganga. ariko ni umuntu mukuru Kareme ubwo se urashaka gusuzugura inama z'umuntu mukuru yaduhaye? nanjye kare nahoze nganira na Mugisha angira inama yo kujyana kwa muganga kandi nkanagusengera. ubwo se wabyemeye ko nakizwa no kwa muganga no gusenga Kareme? ntabyemera si umaze kuvuga ko atari byiza gusuzugura inama y'umuntu mukuru. ahubwo njye ndumva ubabaje kundusha Kareme niba utangiye rwose kumva iby'abarokore bakubwira. ni mu ndebere we wa mugabo n'ubu ntawe uhari harafunze. ariko ibi ni ibikira ibi ntabwo ari byo rwose. niba Kareme adashaka akazi yabivuga tukagahunda ugakeneye ntakomeze gukora ibi bintu pe. ubu ni ubwa kenshi mutonganya ariko ntabyo yumva. iyo nje nkasanga ntihafunze nka gutya nsanga hafunguye ariko ntawe uhari. ibi birarutana nukuraho kugira ngo asige hafunguye yigendere yafunga bikagira inzira. ahubwo kugira ngo asige afunze njye ndabona yasiga afunguye. ntuje gushesha yabona ko anyarukiye aho hafi ngo araje. none se ubu ninde waza agasanga ku cyuma hafunze kuko urabona yategereza n'isegonda nini. none se ubwo ngubwo agisize akagenda kandi yafunguye hakaza umujura akakiba cyangwa akagikuramo ibyuma bimwe na bimwe ubwo ngubwo icyo ngicyo ntabwo cyaba ari igihombo yaba ateje koperative. none twakimwicuza da yasobanura ate ko bamwibye ibyuma yagiye he? nk'abantu ibyo byose ni ibiteza koperative igihombo cyane rwose. ahubwo icyo dukwiriye gukora ni ukumwihanangiriza tukamubwira ko agomba gukora akazi ke neza nk'uko yagasabye. kandi wumva nta munsi n'umunsi bakumubwira akaguca amazi Nyiramari. ubanza impamvu ansuzugura ari uko mbimubwira nka Nyiramarisa. noneho ndaza kumwandikira ibaruwa nka perezidante wa koperative nyisinyeho n'abagize komite mwese. niko bimeze rwose. niba ashaka akazi nagakore niba atagashaka avuge twishakira undi mukozi kuko abakeneye akazi ni benshi banakabuze cyane rwose. aho kumusezera birasaba ko twakwitonda cyane kuko aracyadufitiye amafaranga menshi twamugurije akora ubukwe. uzi ko ari byo? mukomere cyane yemwe badamu mwe. mukomere cyane mudugu. umva ngize amahirwe rwose mbaboneye rimwe. mu by'ukuri maze iminsi mbwira Karemera ikibazo cy'iyi mashini yanyu se ariko abigira ntibinde. imashini se yacu ifite ikihe kibazo rufo? ahantu mukorera hahurira abantu benshi baje gushesha ariko ntabwo mwigeze muteganya ahantu ho gushyira imyanda. kandi murabizi ko twahagurukiye icyitwa kubungabunga ibidukikije dushyira imbere kuvangura imyanda ibora n'itabora. ibyo byo rwose numva bitanagoye. twacukura hirya hari ingarane ebyiri imwe ikaba iy'imyanda ibora indi ikaba iy'itabora. aho mwaba mugikemuye rwose. ikindi rero aha hantu nta bwiherero buhari.
mbese icyuma ko atari urugo rw'umuntu turacyubakira ubwiherero icyuma se kirituma cyangwa kirihagarika none se makuru ndakumva utekereza ko umuntu waje gushesha iyo ashatse gukora kimwe muri ibyo uvuze agikorera birumvikana rufo ni ugushaka icyo tubikoraho kuko niyo nkomoko ya biriya byatsi byumye kubera kubyihagarikaho hari n'abantu batazi kwiha akabanga ugasanga barituma aho babonye niko ye buriya se ziriya sazi zituma hariya niko murebe hariya buriya ntizikwereka icyo bahakoze wa muntu mve hano ngende ngeheze ariko umukobwa aje kuki ukunda kuburana cyane niba nkubwiye nti vana ugende wagiye nyine ndajya he ko ariho nkubaza taha iwawe nta rugo ufite se ndataha ntakoze se kandi naje mu kazi genda humura yewe umubyizi w'uyu munsi ndawugusinyira ibyo se ko numva aribyo byaturiga kurusha kuguma mu kazi nkakora kimwe n'abandi bakozi kandi wumva nta mbaraga ufite urashaka kongera kugwa mu kazi noneho ngo tugore tukujyana kwa muganga nagumamo nkajya nkatakata njijisha ariko sintahe ubu se uratekereza ko nibabona umpaye agahushya ngo njye kwicara mu rugo byo batabyibaza ntabwo byakunda kuguma hano ngo ujijishe rwose urumva ngewe nawe ntituzongera gukorana umufundi naguhaye nawe yagukoresha cyane nta kindi gisubizo rero kitari kukohereza mu rugo nyamara ibi nabyo bazabyibaza numara kugenda ndasigara nkuvuga nabi mvuga ko nkwirukanye kubera ubunebwe bwawe cyakora aho hoda nubabwira ko wanyirukanye bashobora kutabitindaho ariko mukobwa jana umenye ibanga ariko si ubundi umwana wo kugenda mvugaguzwa ngo ibi n'ibi rwose niba uzi ko nta kintu na kimwe urahingukiriza Pascal ukomeze wizirike ku ibanga rwose ntuzagire icyo umuhingukiriza ndakwinginze pe ndakwinginze ese uragira ngo ndahire nta kintu nigeze mubwira pe biriya bintu sinzi aho yabitoraguye rwose yabitoraguye uvuga ko utamenya uko amakuru yayabonye naho ubundi turafitwe pe umuntu aratondeka ibintu byose ntaho yibeshye uboshye wari uhari mubikora ibaze rero nkanjye tubana ahora biturira mu ndirimbo z'amafuta bahimbahimba njye se urumva habura iki umusibo se ejo cyangwa ejo bundi akabikojeje Nyiramariza kimwe nuko wasanga yaramaze kubimubwira kera noneho Nyiramariza yambamba ku musaraba nk'umwe wa Yezu pe ubundi numvaga ko nibatangira kubihwihwisa nzabihakana ngaramye wahakana ugahakana ibintu Pascal avuga adategwa nk'uwari uhibereye se ngo mukobwajana na Stefano mu gihirahiro buryo ko ngo ubu babonwa n'uhagaze iri hurizo bazaryikuramo bate naho mu kiganiro runana cy'ubutaha ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana ni nabo bari kudusingiriza umusozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kabiri gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko umunyamabanga wa leta ushinzwe umutekano mu Bwongereza Dan Jarvis yatanze impuruza ko guverinoma itazihanganira amagerageza ahishe cyangwa yeruye y'Ubushinwa mu kugerageza kwivanga mu bibazo by'Ubwongereza ibi yabitangaje nyuma yo ku rwego rw'iperereza ruzwi nka MI5 hano mu Bwongereza ruburiye abanyapolitike ko bari ku nkeke zikomeye zo kunekwa n'Ubushinwa naho muri Brezil hakomeje kubera inama mpuzamahanga ku ihindagurika ry'ikirere Uburundi bukaba buri muri iyi nama bukaba bwatanze impuruza ko bukeneye gufashwa mu guhangana n'ingorane zituruka kwihindagurika ry'ikirere muri Uganda umugore w'umunyapolitiki utavuga rumwe na leta Kizza Besigye yabwiye BBC ko umugabo we afashwe nabi kuva yafungwa amaze muri gereza umwaka aya makuru ushobora kongera kuyasanga kuri bbc.gahuza.com ndi Prudence Nyuba wakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango naho utaha